nipa bebre omo ti social media omo ye omo ho te say omo ye intelligent but omo ye intelligent omo ye smart. Okay. Typical example ye your friend saying omo friend of him lady no if you apokua. Okay. Typical example you know. Oh, okay. Oh yeah, and yes, when I was say, I'm putting it right. Who you be a lot of people listen to you. Yeah. So every time you have to give people the right information. And the fact of the matter is that I have a lot of respect for her. But when I mean, like media go on kosa, what betna ho APlus, a IGP, share na one ma your friendship with APlus no uncloud the judgment. Not just say APlus or say or information about Ahmed Swale Wuno. But when I want my winning are down for fun, ama some running yet. I'm running yet. You man, Jimmy Casa say, minim street no so do. Ghana ha minim street no so minim bibia cause was street and so minim. I want to read that like a way me to wana me nipe be frame if you need no ma me some information. Okay. Say adebia course so enra na or yeah hwehwem no ba be catch am say oh boys no omo jimedi. Okay. Boys nim say asem wo catch plaza obe handle no in this way. Okay. Enti no in some people who are a beba me ho. Yeah, me can't some way with TV so I am not confirm some media grow. I be a Reverend Owusu Bempah say. E den on the TV Joshua Kasa. Me na me ko no fie na me frɛ TV na me phone no Owusu Bempah. Abusua ye wa ha e na Kwame APlus e de nsem bi e betu dwa. E so camera scene so. E do nyame de nsa scene bo kire se onim nipa okun Ahmed Swale enu ti se MPP fo edini chima obaba bonten aba bebodin ama na ibesiesi na enne enchiremu ni bia wasan de aba wa bra akokumanu akọ grant ni interview ni se ne wo kire ni nsem no fa na de se APlus ankasa sam no kan no onye sure shade bi so wato edema vim lady na busunya ebe hia se video no ebe bo nchiremu subscribe my page we na adama no so ama upload bia onsa etimi aka meka wo se media we di brewi eye cake center na asomas ne cake center e de bosumi ba kon asi ho a oye cake and decoration e de ama new beginners message say fa cake center e number ina frɛ no 0554 640187 0554 640187 Cake Center say international nka say adwuma ni omo enwa bra betimi de wonsa aye adwuma so ohwe mi frɛ mo no nso na say bia wo ba bi wa ha anabusafo na frɛfrɛ pesika sika betimi de amoma na say dwetira betimi de aboma ha ene so bomo nsa no adwuma ntimo mo kɔ Cake Center wa be di kan akɔ no or discount befu edema afia busuya ye mo ensem no mu enchiremu a yet Ghana he ya na Kwame APlus ebe so camera esi ni so ede ne sapem ne bo kan tam edo nyame se ono onim nipa okum Ahmed Swale eno nam so ma Ghana fo ebe kasa bebre kire ma dwen se Kwame APlus esime ba bonten ebe kan sa ade a enwo se eja ne sa na no na film lady so ba bonten ebe kire na dwen ene ni onim ewo mre nim fa asem a Kwame APlus aka no na ensemi ebe to odwa na amanfo e kire ma dwen sa ena busuya Kwame APlus aba ede asem no munchiremu aba ede muaye so amavim lady wo kire se ne obeka asem no se ye na yanti na siu se so se ne ono ka na yanti ne yo se so nye sa no ka no sa na APlus pesa wo kire ntima yenko nyenko he video na enti ensem ene se na APlus pesa o kire ni nsem no mufa wo kire se yen ena yanti na si we ya me papa o we ya me ka se ya chomo asre we ya me maami o we ya me yiri o we ya de na nya enye enti na o se me ka kire no but ya ka sa asem na wie no o man fa won say bia wo na wo ye MPP hwan nti no wo beka na wo kra ene de ono ne de ne ye betwi nanim ne de no ato nchen na fi ya ba wo so okay aha okay me da form mi sura hwe ase oh okay wow na aye de na ukaka ai afen say ama Swale o so ho ade se wo ni pa wo kun no asem na Ghana fo bebre ka se se APlus timi kasa asem wadi a ehia ma se police fo invite APlus ai kwaku Ghana na yete no be the example kwan ye example yeah papa ye din okay na opportunity we ye nipa bebre omo ti social media omo ye omo ho te se omo ye intelligent but omo ye intelligent omo ye smart okay like minim say a den na year na yom sa a typical example your friend saying almost friend of him lady no if you apokua okay typical example you know oh okay so lo church lawyer mo asem oh yeah lawyer ben to onye lawyer once I didn't be chi you nipa me I have a lot of respect for you na one person be respect you
baso ona yes ana pe na oye lawyer ben to tro se dem rane ko o say o obi awo no wedusam one also check for send emra ko wona wo say and yes, when I was sick, I'm putting it right. You'll be a lot of people listen to you. Yeah. So every time you have to give people the right information. And the fact of the matter is that I have a lot of respect for her. But when I mean, like media go on, what betchna ho APlus, a IGP, share na one ma your friendship with APlus no uncloud the judgment. Not just say APlus or say or information about Ahmed Swale Wuno. But when I want my one na down for fun, ama some running yet, you manage Jimmy Cassay. But said the work Meba Obi, okay, ye kumobi. Na Obi say, Nipana, we will police for Himuna Moyano, make me a mum information about one Himunu, a chinipano. Until so no casse. I didn't know that I won't find quite much. I didn't hear that I know any day enquire. But okay, say nipa na wo betia asem no onfam enfamra kwasa me amekọ ka kire obi say na siye na nipa kwachi nipa no wo de me embra kwan na wo de me befa so na jimie no wo dey ase wo dey nkofon person mo like me na me be boa wo ma wo no wa to me unravel asem na siye no na wo siye me fam me dem ra ben Matias pa na nyansa be na wa de we as bibia senior pedance ni so na me gina ho me na me be tro me be ma dance na me bana se me kan se me tro se asem na me kan no wo hwe na wuntumi fa ye adwuma entumi mboa ma nkochi nipa na nko dae na video na be chekire ma de enti adeda me kan kire because nipa 5 wu wo fete me na me koka che police say police for kote me to okay of course enti no wuti wasa me san koka biom Matias o kan no kura bi mre bi atwam no police no go nipa na odi bone ne say we na be ka kire so crowd life in the danger na wo yo be bisam say adenti na masan me san ni masam me nkokan na adenti na asem bia so ko a wo na wonim minim street no so dodo Ghana ha minim street no so minim bibia ko so street so minim I want to read ana because ko gato and information be aba kwaku ha ne de obo ye hairdressing salon hairdressing kokansa wani ni kuru ko ja na o mete ho nsam ba mafia ni when the ko wi aye when the fire when the yes say Ghana youth no like ewie meto ho na me nipa bi frame me if ni ma no ma me some information bi okay say ade bi akoso enra na oye hwehwem no ba be ka kire me say on boys no omugimedi okay boys ni nim say asem wo ka kire plaza obe handle no in this way okay enti no ensem bebre ho a ebe ba me ho na enya boys ne pe papa phone penninfo bro me me ka asem we TV so ya na nkofo nim say media agro eya bisa Reverend Owusu Bempah say eye den no ni TV Joshua kasa me na me ko no ho fie na me frɛ TV na me di phone no mo Owusu Bempah enya say bia ya we ya bisa Reverend say ba ne sen enti enya say bia waton wi am tia say wo street so me tiburu street no okay TV me na me call Reverend ho it's Reverend no ni TV wo issues bia as a dey be call radio so na enyama bia ono so e ha no oka tina kwa say TV so e ha no kakra enti no na TV no so no me na minim TV Joshua odi moto bema police for me na mkoya donation odi moto bema 37 odi a hospital nyama bema 37 hospital a police hospital me na mkoya donation ono nkasa ambebi enti nyama kan meti ase enti no me enyen ona meti o papa phone penny for okrom ha omka asem yomba be ka kire me omko cabinet omko ye meeting yomba be ka kire me sesei menti ase se me na media asem na sie yi it's your own keep Ghana from paying for asem bibia wo minim bibia because me yes ani pa ya nkrofo ka say na omoye poster bi near the we near the atoto say why na wo do information wo kro ma me kan bibiro have problem obi anim say plus me too responsible enya asem bia na ye ka enti me mebubefu ansa na mebubefu na me ya ade no na asade me susu ho edu some level bi asema me nim me nka half bibiro ha me de bewu koso be kan be yasem foforo kra na so we ya badwema enya asem bia na ye ka
Oh yeah. Enya sembia na ye ka bi o ha wo behwe situation no obi onim nyansa bia akwa nim se enye punishment bia na ye de manipa punishment ye de ma se bebia ye te no ebe yeye nti akwa bi ti ha owiwi ade nti aye police station se ye be chichi akronfo no na society na ye te mu no asomdwe abam but sa wo ba ha ana wo be Kumasi mention na so wo kochi asante hene a wo pese wo se Kumasi kuro ni nyina enti yesi asante nya bibi kra ye wo kwan a ye faso ni ni ye nko manhia se police ya ba ye be chi otumfo se ne se why dey sa punishment no e be say society and make society better enti se wo ye obi a wadwene mu da ho a enya asembia na ye ka ba asembia ni ho a memeni wow na sa no omo ko bu no to ne bete ho kire wana ho no de esan se ye pe se police for me yan hwehwem enya saa omom di saa bone no ehun be hia se me ne wo ya influential people no yan ye betra se be je no ama police for bibia wo say won say asem de ba ye no na nkrofo ye na police for invite no Ghana for modwen say like to say yes invite on na ubenya media house no my story APlus released by CID na me da ben ya che me release me obi asames na me ko ma police for information say we na ye no how is that echi the Ghana send ya modwen no politicians no munimo into mbebu o man send ya mubu no na like modwen upside down Omuso ya no so abeda enti omunim nipa no se na omadwen etie abusia wakwa kotie ensem akwa me APlus editu udwa efa se ne oka ne ensem no hu ne no na Ghana fo kasa na APlus se asem nye sa na abeka no enyi na ehu se no de camera si uso de won sa ko osoro ba fom kantam se unim nipa okun amesu ala fe de ne ba ya wasan twesi ba beka se nye sa na aka na fe una o se wo information ade kwa ko police fu ebi so kire sa asa Ghana no de obi atimi keka ne opesa no afa ne ho di sa no okọ because say your my ye nia branca se ma APlus be kan ye nka ye se wasa ba bonten ebe granting interview for say video no di kan no wo incident na police for twa no mo ko fa sa video no mo fa nyina so e mi say se papa wo na wo se wo no asem ni internet kire ni po okun na ye konkọ kire na busuafo no kra e kuma entom ebi so kire sa ase ne ameso le wo no ache dodo se ne ye ko so ye ka ka busuafo no ye on te be ya IGP dampare on sorry no hu asem no na se obehu se ne obe na asem no tunjwa ma busua no so e kuma entom yem sei e na won so wadwen kire be so me hu so wadwen kire e wo comment section wa ha aye too much e ya subscribe my page we mi adoma me so ama upload we bia won sa etimi aka e ya follow yen so e wo Facebook e too much makra